بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi me ipun Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing in pagsarang sukur ten bin si iye sabab nen ti akitebi umabot si waktu ininen atawa si sangem ininen yene sangem hinargaan wi Allah subhanahu wa ta'ala duksarta pakutebi bang painaan si sangem ininen yene jinakpat wi Allah subhanahu wa ta'ala si umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yene sangem ginaganta yene hinang promo si umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi dehelu amban yene pasekte si maudu magsarang sukur si kaam kemon mapakale atawa mamayam ininen dukmaku ku kamaapan si waktu tagna ko mag-live iuhati balis kat kamerakun pagge first time ko makahinang ne sa hatu ne si waktu ko itulay ga baliskat. Menjadi me ipun Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadanin baya kitibiruk ke baya song ne tahala amban kitebi niya amban me manusia apabila tahala amban iye Ramadan makaeddo pul atawanin hikka tatungbasan amban Allah subhanahu wa ta'ala niya sa amban me manusia pasuno-suno taeddo nen niya amban manusia pasuno-suno ruisab taeddo nen niya pemban manusia ga niya taeddo wene si pagpuasin nilay. Kwe be ibarat manusia in kahantang ngiskul atawanin ngadji dumain kemon mangadjiin we makaeddo umudambua niya umudambua niya umbul duwe niya umbul telu niya umbul ampat sampai ga pe niya umbul taeddo we ne niya pemban manusia ga pe makapas. Demikian in kahantang manusia in tu si Ramadan ininen bang nipaluwas amban kita Ramadanin sa iendusab kahantang nin niya amban manusia hekka taeddo nin niya kulang niya pasuno-suno niya pega niya. Menjadi payamante ko bang ine standing tenduk bang intag kite si manusia ilien ine hekka taeddo nin atawanin pasuno-suno atawanin ga ted niya taeddo wede. Tagna amban ginisan manusia ine pa ine وهو الصيام عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأما المحرمات فإنه لا يصوم عنها. Tagna ginisan manusia ina sinandalan we ne kemon makabatal sin puasehin kamundang amban pagua fajar sampai pasedip mataellew hatinen
gay na mangan, duk gay na nginom, duk gay patapit si anda, ruk ine paganta makabatal, sin puwaselay, gay na hinangne, wa ammal muharramat, pa innahu la yasumu anha. Sumagawa, ine hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala, gay ru pinuwasehan we'ne. Gay puwasehan ne matanen, gay puwasehan ne behenen, gay puwasehan ne taingenen, gay puwasehan ne anggaw ta barannen, in manu siya ilien dilikaw pamuwasen ilien. Sabab nin dumain niya dya maksud, in mamuwasehin subay tinggalan no, in mamanganin duk manginumin, duk saddi pebillahi sumagawa, in maksud sin mamuwasehin, subay risab tinggalan no kemon, hinara mo Allah subhanahu wa ta'ala, pegge in taeddo ten bangsa iyen puwasetin husul takwallahi subhanahu wa ta'ala, makaeddo kaw katalew iyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain kasi ayat Allah ta'ala hangkan pinawajib at awanin na hangkan pinaniya si kite in puwasehin tagna subay taeddo te, iyan pagmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ayat na ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, murah-murahan bang painkaam magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala sababan amban pamuasibiyuin. Menjadi bang manusia in muasih gayru pinda in akkalin duk gayru pinda in kakahinangnin kweru tagnaanin in manusia ili in dilikaw. Pigi bang magsasong, yene in hinangnin, maharamin, luune ke pamayamne, luune ke pakalene, luune ke pamisarane, kwe tasabot wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, rubba saimin, laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal-atas, wal-iyadu billah. Pigi pa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kalukalu atawa niya amban mea magpapuwase, ga niya teeddo owe ene pahala puwase nilay, malingkan nin yeru te do nilay likakan nilay lukabaya pamangan nilay hatin ga niya pahala pegenaan si ininen yene manusia sayen kahantang nen la yash'uruna wa la yuhissuna biliddati siyam gay talis sawe ni rukay tanana mo ene yene kalanab in magpuasehin in magibadat tudyo Allah subhanahu wa ta'alahin. Bang pasong-pasong sa iyan kahinangnin, kung itasabot si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, adakala walaw daraja wahida, misan dambu daraja, atau misan dambu hasana, ga niya teeddo wene, pegge pinuasehanin adja in makabatal sin puaselay, buwadapun in makabatal yene sin pahalaanin ga pinuasehan wene. Menjadi okay, rambu manusia, telung bahangis sa atawa piyambahangis sa puasetin song ni tahala amban kite subay cek te kogin habarantin bang intag kite si may manusia ilien. Damikian amban may magpapuase ginisan ne wahumul ladina yasumuna anil mufattirat wa yasumuna anil muharramat aydan patasumu batnuhu wa tasumu jami' a'dha'ih. Atinen imanu siya ilien pinuasehan we de kemon in makabatal sin puaseli. Duk inepe wa yasumuna anil muharramat. Duk sinandalan do sabu de kemon hinaram sisihin. Pinuasehan we de kemon ang gauta baranden muase in matanen amban pamayam gayham muasa indella anen amban pamisara gay tumawa bisara puting bisara idji bisara lauglama bisara gay tumawa bisara bese duk gay ngalimut duk sarta gay mitna sampai taingenen pinapuase wene gay pakale si bisara gay tumawa gay pakale yenes ine qaul ganta pagkaduan ni duse duk gay pakalis may bisara puting i manus ya ien
iliddati siyam tales sawe ne in kamamisan yene sin pagpuasenin. In pagpuasa sa ilien, kuya tasabot wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pan Rasul sallallahu alayhi wa sallam bang sa ilien in puaseten, sinesine muase si bulan Ramadan karena pamaratsayani, karena pag-iman ni, pagkahagad ni si Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban do karena panghilat-hilat ni tatungbasan aman Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, inampu ni Allah subhanahu wa ta'ala ini indusene madumhelule. Ipente riwayat amban Imam Bukhari. Si katello amban gisan manusia magpuasa bang pain kita bilamod amban ininen, yani a'la maratib as-sawm wa aktharu sa'ada wa yuhissuna biliddati as-siyam, tamanhap ni manusia, tamanan sinna ni manusia si pag-ibadat, duk sarta tales sawa ini, in kamamisan kalanaban sin pagpuasahin duk si pag-ibadat lay, duk in manusia iliin magdayday, magtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ini hinangnin, wa humul ladhina yasumuna anil mufattirat, wa anil muharramat, wa yasumuna anil mubahati aydan. Hatinin, pinuasehan we'ne in kemon makabatal sin puaselay, duk pinuasehan do sa buwe'ne in kemon haram, ganta subaygay hininang, ini makabatal sin pahalalay, wa yasumuna anil mubahat, duk pinuasehan do sa buwe'ne hinang mubah, gay hininang we'ne misan kanian nin jinari, sumagawa dinay bertuwe'ne si pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ingaw pamanen, yana la yanamuna tiwala al-yawm, gay tuli duman kay kan amban na magpapuase, gay tuli kakkohapan pangalipasan kaugto, wala yal'abu al-qurah tiwala an-nahar, duk gay maglola bola atawan ina-ina pagay kamano siya bahasa ilepas kaugtuin maglola atawanin tuli, atawanin ina-ina kanta kabisihan we ni ina hinang mubah, sumagawa in manusia inin bisa hinang mubah, gay hininang we na sumagawa dinaibert we ne in kemon hinangnen kullu lahdatin minal lahdat, kemon ine oras delay misan oras diki-diki, hininang we ne si pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, amban pagbas sa Quran, amban pangandoa, amban pakale si me nasihat ko me waktu ininin. Yuhek kalu nasihat, baya tigay mapakalehin magbidda-bidda kaguruhan. Mangkiwaya guru miyan iulu kemon, bang baya sa miyan iulu kemon kompleto ni. Dumain ni ko jaman tag na subay ko palengan, subay ko nuntut ilmu, magsin, maglengan, ko may jaman masa. Si waktu ko ito, pinamura wa Allah subhanahu wa ta'ala, ilabi sin pagdawahin ko may nine. In manu siya iliin hinangwe ne, yene kemon, kidjut kuhibalin, napi'ah, sigin habaran ne, ko ipakalen nasihat, atawanin, pamayam ne ine-ine ganta, te pinayaman ko mayang video sa amya, atawanen ina-ina hinang ne kidjut kuibal ne hinang na ibadat, in manu siya ininin umbudambuwa sa iin pagpuasenin. Hatinan siyang dalan we ni amman kemon yene in makabatal puaselay, siyang dalan pewe ni kemon makabatal pahala din pagi puasehin adakala batal zat sin puasehin mangkeo maka hinang dambuwa amban makabatal sin puaselay. Ada kala isab gay batal puasenun sumagawa batal pahalanin kakulangan piye-piye person atawa piye-piye talebbi, atawa isab ga niya talebbi kuwe tasabot si katagnalay tepet yene tales sa manusiain kalikakan nilay duk kabaya di mamanganin.
Menjadi niyaman may manusia, meketa kilala wa ni ruk meketa essebo ni Allah subhanahu wa ta'ala bang si bulan Ramadan. Bang tek ka Ramadanin ra'aytahum rukkaan sujjada. Bang patek ka Ramadanin takiteno magruku sujud ng bahayang. Nga ma pagyatinam din bahasa giha pagibadatan nin. Sumagawa bang ubos Ramadanin balik do si asal-asal ni. In mano siya iliin, kwe sa kaula-ula gay kinilalewe ni Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan nin si Ramadan. Dumain kibisara man may kaulamaanin pa ni kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan paniya kayo magtag-ipon si Allah subhanahu wa ta'ala si kemon bulan sali du bulan Ramadan, sali du bulan Shawwal, sali du bulan ina-ina subay kayo paniya magtag-ipon si Allah subhanahu wa ta'ala subay kayo mag-ibadat da kayo may mag-ibadat bangtek ka Ramadan hangka ni pain Mesiya magbisarahin bi'sal qawm alladhina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Salat-lat ditumpukan mi manusia. Yini manusia gay tahati we di Allah Ta'ala malingkan nin subay si Ramadan. Subay ingat ne, Rabbu Ramadan huwa Rabbu jami'is suhur. In tagdapu, in magmilik si Ramadanin, in sinumba si Ramadanin, yerusab magmilik si kemon bulanin. Dumain may kitahati ti Allah Ta'ala bangto si Ramadan, pagtaabot si pagbulan sa digay tahati wete, sumagawa in Ramadanin hinangte, sahrul madrasa, bulan pangadyante. Sa ingge upamanen, bulan pangadyian, dumain kay makanakin bangadyi si madrasa, subay memorize ni subject nin, subay tatbik ni dek kasiluma. Sa iyan sab kahantang tetu si bulan Ramadan, pinepek ito Ramadanin, mag-ibadat, pinahekka. Pinepek ito Ramadanin, ini magbasa sin Quran, pinahekka. Pinepek ito Ramadanin, gay kite ngama mura. Pinepek ito Ramadanin, magsadak ka indaginis bayuan sin ibadat, in maksud nilay, bang ni kayo tahala amban Ramadan, bang ni puwas amban Ramadan, subay tatatbik we no hinang ilien, kwe pangahinang no siban Ramadan. Mangkiwasag magbasa Quran, subay usab kayo mabasag magbasa si bulan sa dili. Mangkiwasag magsadak ka si bulan Ramadan, subay usab kayo basag magsadak ka si bulan sa dili, pegge ko ita bisahin in Ramadanin sahrul madrasa, bulan pangadyian tebi, bulan pagtrainingan tebi, maksud nin pagtaabot si kemon bulan, subay ta-apply we tebi kakahinang tenbin, duk subay tahinang we tebi, baka sinang tebi sa Ramadanin, kwe ime tasabot lay, temprano tebi ngapi. Nga niya tuloy si waktu subo. Temprano tebi, mihanapa ka magdayday. Temprano tebi paluwas. Sa iyan do sab si sa di bulan, subay kitebi, ine, magmehet-mehet, ine, apply tebi, bakas tahinang tebi lay, duk apply tebi, bakas intahinang tebi si Ramadanin, supaya in kay lumanten bin, bentel, tudyo, mian tumawa in kay lumanten bin duk tumawa in pagibadat din bin tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari may ipon Allah subhanahu wa ta'ala pinataha pinapandak in bisarahin in kite ngabi-ngabi bangko ingadya kabentel manusia in si pag-ibadat bangko ingadya pataaluk manusia in sinna seban ini mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang ne, in kinabayaan nin, kalan ne, in kemon kinabunsihan nin, supaya kita taabot si Ellaw Kiyama, gay, kabisarahan we, deruk gay tasukot we de. Ikita magbilang magdadakwa, bilang magpaesep, bilang magpungkinay si agama, bilang sa amyaan, yene, magdambua bangsa, magsukur, yan si magpaniya programa ngapat-ngapat nga ininen. Tesep kung ngapat-ngapat ininen, jaman kulo si Saudi dumain live sa ininen, hinang kamihin si Baylax, hekka kay magnasihatin, magbida-bida ni amban Egypt, ni amban Syria, amban Saudi ni painte, luksad di, may kalahatan, sampay bang puwas,
kami magnasihat, niya may programa hinang kami, may mag indaginis ne, sampai may maglunse, bang patek ka, hinang kamihin, alhamdulillah, tiyak taabot, yun programa binin sampai sa ininen, magsukur si Allah subhanahu wa ta'ala, dambulin si kaam kemon may kasalihan, kapong tinaihan, wasiyat ko si kaamin, in kitabi sibe sandal, duk sibe sabar, sandal si pagpangadji, sandal kitabi, yun binisarahan ng manusia, pegge kakain ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, duk may sahabat nin, tahati we tibi kemon du, bang si kao kasabin nalanin, bang si kao in matumawain, hek ka magkritiks, hek ka ngamahan kao, hek ka misahan kao, sa subi sabaran tibi, in kemon ni parkala iwan palaway ruen, duk in me iwan dambuwa amban pagkaduan tibi, in darajat, pegge in me kanabinabihanin, in me siya magdadawahin, bang ni osal nuin, in hinang ininen, gaatid niya dapat masinadya kayo makabangga, yene mano siya agi manut kauhin, in dambuwa amban, yene mi andanan, pangkatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, darajat sin siya magdadawa, dari ta ane, song subutu silahat kami, song nihato magbang ituin, kaam si may porin, lurok ni kaam humalihali, tumuli-tuli, magsukur kuteran si pakalebilay, duksin na ko si kaam, mangpain kitibi, lamod amban, yun may jumlahan, pinalapas wi Allah subhanahu wa ta'ala, amban narka, duk pinag dambuwa kitibi, pinagkaswa-kaswa kitibi, ni si surgaan sobra pi pagkaswatin, min amban pagkaswatin, bisudnahin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.